شەو باش gelî temaşebanan û çawanin baş in. Dixwazim behsa welatê Kurda bikim ku ji dewra beriya Hezretî Îsa beriya mîladiyê û heta niha welatê Kurda çend cara ketiye destê xariciya, destê ecnebiya û ji destê Kurda hatiye derxistin. Em pêşî ê kevin bêjin, yek welatê Kurda ketiye dibin destê heykanê Ermenî de. Di do paşê dibin destê İskenderê mezin de. Sisê paşê dibin destê Ermenî Arşakî de. Çar dibin destê İskenderê Antunî de. Pênc dibin destê Kleopatr da. Şeş dibin destê Parfiyan de. Heft dibin destê Roman de. Heşt dibin destê Sasaniyan de ku dibin Erdeşîr, Şapûr de. Neh dibin destê Ebatîrê Roman de. Deh dibin destê Sasaniyan de ku İran e. Yazde dibin destê İmparatorê Roman Fiodis de. Dozde dibin destê Ereban de ku zamanê İslamê da eyadê Kurê Xenem kete Kurdistanê û vegirt û Kurd bê şûr û bêşer Musulman bûn. Belê. Ku sala nuhtî yani sala sala 909 û heta 1096 piştî mîladiyê Kurdistan ket dibin destê malbatek Kurda û hukm kiriye. Piştî ku eyadê Kurê Xenem welatê Kurda bindest kir bin destê xwe û îslametî lê firebû, di pey wî da ketiye dibin destê malbatek Kurd û ser bi xwe maye. Ku ji sala 909 heta 1096 piştî mîladiyê evê malbatê hukm kiriye. Ku navê wî Baz e, Ebuşşuca Hüseyin Kurê Dostik bûye. Paşê Merwanê Kurê Dostik hukmdarî kiriye. O dewletek bi navê wî meşhûr bûye. Piştî wî ku 110 sal Badê Kurê Dostik dewleteka serbixwe azad kir û perê xwe jî derxistin. Dewletê mîna Fatimiye û Pozantî jî ihtiraf bi dewleta yî kirin, qebûl kirin. Pey wî re cardin ji destê wan stendin û ka ketine destê kê çawa li hev payî kirine ez wî bêjim. Kurdistan di dewrê İslamê de sê caran hatiye payî kirin. Yek navbeyna Osmanî û Sefewiyan da ku herba çaldiran li hev xistin. Sultan Osman lê çûn heta Tebrêzê girtin. Peyra dewleta Îranê li wan xistin hatin heta Diyarbekir zebt kirin. Evî şera 1504 de 1515 mîladî de di sala 1639 mîladî peymana Qesrûşîrîn navbeyna Sultan Muradê Çaran û Îranê de resmen hate zanîn û hate payî kirin. Gumana min da Şêh Ahmedê Xanê Riza Xulê be ew jî tevlî civaka Qesrê Şîrîn dibe gerek payek Kurda jî heqê wan mafê wan bidine wan dewleta yeka serbixwe bidine wan ku Ereb û yani İranî Osmaniyan ku divê de li hevdû dikin basa Kurda nakin. Rahmetiyê Şêh Ahmedê Xanê dibêje tasek ji wê ava zelal nadim bi hewdê Kewserê li hev hatina Qesra Şîrîn nabînim têda tu me ferê piştî evan şevê tarî mirin xweştir ji emberê.
نادن ودگرتی البته و شهر کردیش خو شیرونا کمون معنی زانم جارا دیدیا کو کردستان هات پای کرن نابین ایران و روسیه دا جرات گوتن پیمانا گلستان ده سال 1813 دا پیمانا گلستان هنک جی هواری کردان جبونا روسیا هات دانین و ایدجی جبونا ایران ما سسه پای کرنا کردستان سسیا نابینا ترک و ایران و عراق دا هات پای کرن پشتی کتنا امپراتوریا عثمانیان ده حرب عالمه یکی دا یعنی birinci Dünya Savaşı da کتن هنگی ترکان ولات خواه وکی دولت روجلات اوروپا و عربان آزاد کرن لیهن ملت به حقوق مان وکی کردان وکی ارمنیان چندا کو داوی دا ارمنی جی گیشتن حق خواه بس کرد بتنه به مافمان پشتی کو بریتانیا کجات بیجین انگلتره خوش هندستان بردا عراق زفت کرد ده سال 1926 میلادی دا یکیتی چه بود نابین ترک و بریتانیا دا که دور نفت پترول تدا هبه دوان دا پر به جه کردستانه که اوان بدن عراقه چرا داوا که او دور بمینن دست بریتانیا دا حال بو کش خود 10 سال بریجی هنگی سوز و پیمان او بو که حق کردان بدن بله خود تعالی ولات کردا جبن دست خونخورا و جبن دست زوردارا درخه مب کردستانک آزاد به کردستانک اسلامی به کردستانک دموکرات رب من ما آزاد که و بکه نصیبی ما همیا ایشب هفقاس بخاطره و هر دم منشاد و بختوار بن اون بمنند خیر و خوشیدا بخاطره و